Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Hazır sizler menen Bekcan tıbı sizlerge Oş Çapalak Una bazarında matizlerden bağlarını görsetөтөбүз az sizlerge. Goldan gelişince görsetüşke hareket kılabız. Egalары barlarını tartabız. Senasını surap сценаларын көрсөтөбүз. Колдоп каналыбызга катталып электер, каналыбызга катталып коюңуздар. Сиздерден ошол бир жардам. Булар нелери жок экен. Кызыл түстөгү матизди көрсөтөбүз. Жылы 2007 экен. 08 объем 180 000. Российский номерде. Şöyle jana dağın biri 2006 жылкы матиз турат. Матиз 2 2006 1 объем. Механика. Таксир канча сурап атасыз? 300 000 сурап атат экен. Машинаның көрүнүшү жакшы. Салондору таза. Ya, telefon. İşte жақсы. Bozarыңызды берсін тақсыр. Tağım bir kızıl түсті. Қанша сұрап атасыздар? 280 000. 280 000. İçki salonları da kızıl. Çallabat mober. Жылы 2006. 18 объем. Taksir kaça sıra odası? 235. 235 bin sıra odası. Yani mekanika. Sonra düştü. Daha 2006 жылкы. 18 объем. Расход 6 литр. Titan diskada. Taksir kaça sıra odası? 250 sıra odası. 250 bin sıra odası. İşleri жақсы, таза. Жашыл түстөгү механика 2005 жылы 1 объем. Assalamu alaikum. Қанша сұрап атасыз тақсыр? 260 000. Родная краска. Родная краска. Sai paket var. Kızıl түстөгү Matiz dağı. Жылы 2001 08 объем 110 000 сұрап аткен. 210 000 бе? 210 000 де. Салондарын көрсөтөбүз азыр.
Matiz өте көп. Ош жапалағына базарына батпай, тиколордун қатарына дагы өтүп кетиптир. Sırayla Жылы 2005, bir объем 5 литр. Механика, баллондор жакшы, зимний. Assalamu alaikum, qanchasi o'tasiz taqsir? 270. 270 ming. Avtokila yo'shunga olsa. Ha, bo'ldi, sotib ketsin. Yo'q, yemaydi. Bo'ldi. Motor moy deydi. Жылы 2002 ekan bu Matiz'in. 2003 ekan, 08 объем 260 ming. Тазалап атасыз. Молодец бала. 260 ming so'rab atасызбы буга? Yaxshi. Balondorun жылтыратып жуып ататын бала. Mexanika 2010 yılı. 08 объем. Şaşılmadı. Ama iyi tekerdir abi. Akçası kaç ekan? 290 bin. 290 bin. Özüm tatmadım mı? 2006 yılı. Объем kaça? 08. 200. 280 bin so'rab atgan. Matiz öte qimmat bozorda. Bir-birinden taza Matizler. Sarı tüstüğü Matizli suraylıçı. Qanchasi otasizlar? 190 ming. $190 mı 290 bu? Ha 190 bu. Bir ekan ha bular? Bir. Taksir qanchasi so'radasiz? 260 ming so'ratgan oppoq tüstüğü. Matizli. İşlerden taza qilib. Yılı qancha bunun? 2001. Megalar жол ekan. Ben yığılayacağım. Megası barlar tartib o'tamiz. Qo'pol boyslar. Bunda dag'in bir avtomat. Коробка. 2003 yılı. 8 объем. Qanchasi so'ratasiz taqsir? 320 ming. Kam var. Qanchasi otasizlar? 265. Mexanika mı? Maşallah taza. Yılı 2008.
электропакет, гидравлика бар, состояние отлично. Баллондор зимний. Салондору да таза окшойт бул. Озондору да жакшы. Бал болтабы? Жакшы. Мындан бир ак түстөгү корейский Матис. Bu kaça? 320. 320 ming so'rab atgan, жылы 2005, 08 объем. Механика. Заводской механик. Заводской механика. Баллондор жаңы. Салонның иштери таза. Qancha so'rab otasizlar? 300. Olu diğer yeri 300 deyip bulmak izle. ...2006 elektropaket, bir объем. Баллондор летний. Dört ayna көтөргүчү бар экен бул. Жок. Bununuz kança? 270. 270 bin kolga diğer yeri. 2007 eкен bu. Elektropaket 18 объем. Mekanika. Pazarınızda versin taksır. Matiz 3 eкен, ha? 2. 2. Жылы 2006. Механика. 18 объем. Салам алейкум, қанша сұрадасыңдар? 300. 300 окшойт. 300. Şul taksırlar. Başına çıktı diyorsun. Orada girdi. Gel. O pusuk buruna girelim ya. Kızıl tüstөгü hazır geldi. Bunda bir ak tüstö Matiz 2. Avtomat 2004 yılı. 18 объем. Летний баллондору. Arkasını açıp da gör koy. Arkasını açınca balondor letniy ekan da. Fotoğraf gerek da. Çıkış yok. Lampa yok ha? Lampa hoşu yok. Hoşta ideal. Sizlerge bolur maşinalardı görsettik hazır. Matizlerden bardığını tartıp görsetelim desek oğa mümkünçülük bolboyt. Az sizlerge boluşunca hareket kılıp görsettik maşinalardı. Kanalımızga kattalıp қолдап қойышыңыздарды сұранып өтөбүз. Чоң рахмат. Биз менен болуңуздар.
Chapaloq Ona bozori.